Eric Prince na Blackwater ye amakuru yandi akaba akomeje kugenda ajya hanze ku ruhare bagize mu mirwano yo kwigarura umujyi wa Uvira ndetse n'uburyo Eric Prince akomeje gufatanya n'abanya-Israeli mu mujyi wa Uvira muri gahunda itandukanye irimo amabuye y'agaciro ndetse n'imirwano, aho bafite gahunda yo guhangana na AFC M23 yaba drones ndetse n'ubundi buryo bukomeye bwo gutoza abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mirwano, nk'uko tugiye kwibagezaho ubufatanye bw'abasirikare b'abanya-Israeli ndetse n'abacancuro ba Eric Prince ba Blackwater boherejwe kuri diru ya Tshisekedi Chilombo reka bageze muri Ruswa yakabaye. Nk'uko bivugwa na Eric Prince, abajyanama b'abanya-Israeli ngo baba barafashije Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gucunga umutekano w'umujyi wa Uvira. Uwahoze ayobora sosiyete y'umutekano yigenga ya Blackwater akaba n'inshuti ya hafi ya Donald Trump aravuga ko amatsinda ye yafashije kwisubiza umujyi w'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro wa Uvira wari wafashwe n'inyeshyamba za AFC M23. Ibi bikaba ngo byaba ari ubwa mbere habayeho ibikorwa nk'ibi ku rugamba rwa Kongo. Eric Prince washinze sosiyete y'umutekano yigenga ya Blackwater ngo yohereje umutwe w'abacunga umutekano wigenga urimo n'inzobere z'abanya-Israeli zishinzwe kuyobora indege zitagira abapilote drones no gufasha ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kurinda umujyi w'ingenzi wa Uvira mu guhangana n'inyeshyamba za AFC M23. Ibi byatangajwe n'abantu bane bafite amakuru ku bijyanye n'iby'ubu butumwa. Inyeshyamba za AFC M23 zari zarafashe by'igihe gito uyu mujyi uhana imbibi n'u Burundi mu kwezi k'Ukuboza. Ibintu byahungabanyije ibiganiro by'amahoro byari biri kubera muri Doha icyo gihe, kandi byari bishyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Qatar. Nyuma baje kuva muri uyu mujyi ubwo Washington yatangazaga ko ishobora gutanga igisubizo gikomeye. Prince ushyigikiye Perezida wa Amerika Donald Trump yari yarahawe akazi na guverinoma ya Kinshasa ko gufasha kurinda no kunoza ikusanya bw'ishyu rituruka ku mabuye y'agaciro menshi ya Kongo. Icyakora iki gikorwa cyo gufasha ingabo zidasanzwe za Kongo kwisubiza Uvira ku nyeshyamba za AFC M23 nicyo cyambere kizwi, aho sosiyete z'umutekano zifitanye isano na Prince zigaragaye zikora ibikorwa ku murongo w'urugamba imbere muri Kongo. Ibi bikaba byagura uruhare rwe mu ntambara imaze imyaka myinshi muri iki gihugu. Umuvugizi wa Prince yanze kugira icyo atangaza kuri aya makuru. Ibiro bya Perezida wa Kongo ndetse n'umuvugizi w'ingabo nabo ntibasubije ubusabe bwo kugira icyo bavuga kuri iki kibazo. Umwe mu batanze amakuru, umuyobozi mukuru ushinzwe umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yavuze ko kuba hari abayobozi b'amasosiyete y'umutekano afitanye isano n'inyungu za Amerika bishobora gutera ubwoba ingabo za AFC M23 zikaba zatinya kwishora mu mirwano itaziguye n'abakozi ba Eric Prince. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatanze icyifuzo cyo gufasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurangiza amakimbirane mu gusimbuza kubona uburenganzira bwo kugera ku mabuye y'agaciro y'ingenzi y'igihugu. Nubwo bitaremezwa neza niba uruhare rwa Prince ku rugamba rwa Kongo rwarahawe umugisha na Washington, igikorwa cyo gufasha leta ya Kinshasa kwisubiza Uvira cyakurikiye ubusabe bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwo gusaba inyeshyamba kuva muri uwo mujyi. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika yatangaje ko nta masezerano yigeze igirana na Prince cyangwa n'amasosiyete ye ayo ari yo yose. Umuyobozi ushinzwe umutekano muri Kongo we yavuze ko iki gikorwa kijyanye n'amasezerano azwi nk'amabuye y'agaciro mu gusimbuza umutekano. Nk'uko umwe mu batanze amakuru abivuga, itsinda rya Prince muri Kongo ryoherejwe Uvira bisabwe na Kinshasa kugira ngo rifashe mu gihe gikomeye, nyuma ryasubiye ku nshingano zaryo zibanze zo kunoza ikusanya bw'ishyu rituruka mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Yagize ati, bari bakeneye ubufasha bwo kwisubiza Uvira bakoresha ubushobozi bwose bushoboka. Ubu noneho bashyize imbaraga ku mushinga wo kugenzura imisoro. Undi mutangabuhamya w'amakuru yavuze ko itsinda rya Prince rishobora kongera koherezwa ku rugamba igihe Kinshasa yaba ibisabye. Umwe mu batanze amakuru
akaba yongeyeho ko abakozi ba Prince batanga ubufasha bw'indege zitagira abapilote drones ku ngabo zidasanzwe za Kongo no ku gisirikare kirwana n'inyeshyamba za M23 i Uvira ni mu misozi miremire ya Kivu y'Amajyepfo. Abo batanze amakuru banze gutangaza amazina yabo kubera uburemere bw'iki kibazo. Kubijyanye n'abanya-Israeli muri Kongo bafite inshingano zo guhugura, cyo kimeze gute iki kibazo? Abakozi ba Prince bakoranye n'abanya-Israeli bagize uruhare, abajyanama b'abanya-Israeli bagize uruhare mu guhugura batayo ebyiri z'ingabo zidasanzwe za Kongo mu bikorwa bya gisirikare byo ku manywa na nijoro, nk'uko byatangajwe n'umuntu wa gatanu uzi by'iki gikorwa. Umwe mu batanze amakuru yagize ati inshingano zabo z'abanya-Israeli zigarukira gusa ku mahugurwa, ariko ntiyasobanuye impamvu bagaragaye muri iki gikorwa. Nta gisubizo cyatanzwe na ambasade ya Israeli i Rwanda muri Angola ku bijyanye nuko iyi Angola ishinzwe no gukurikirana ibya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Israeli. Imirwano muri iyi ntambara imaze imyaka myinshi, ikaba yarongeye gukara mu ntangiriro z'umwaka ushize, aho inyeshyamba za M23 zatsinze mu buryo bwihuse zifata ahantu henshi h'ingenzi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akarere gakungahaye ku mabuye ya tantale, zahabu, lithium n'andi mabuye y'agaciro. Umuryango w'abibumbye ONU n'ibihugu byinshi byo mu burengerazuba bushinja u Rwanda gushyigikira M23 no kugira uruhare runini mu mikorere yayo ya gisirikare, ariko u Rwanda rukabihakana. U Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo basinye amasezerano y'amahoro mu kwezi kwa Kamena gushize ayobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ayo masezerano ntiyarimo AFC M23. Amavu n'amavuko y'iyi ntambara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ashingiye kuri jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994, ubwo abasigaye bo mu mitwe y'abahezanguni b'Abahutu bakoze ubwicanyi bwahitanye abantu barenga miliyoni, cyane cyane abo mu bwoko bw'Abatutsi, ndetse bahungira muri Kongo, aho bakomeje n'ubundi gutangira no gukomeza igikorwa cyo kwica Abatutsi, by'umwihariko bahereye ku Bakongo bani mu bwoko bw'Abatutsi n'ubundi bari basazwe baba muri Kongo. Biri mu bintu bikomeye byakomeje gutera iki kibazo cy'umutekano muri burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko abo bari muri Kongo, Abatutsi n'ubundi bari basanzwe bari mu gice cyo muri Kongo, bakaba barahunze bagahungira mu bihugu bitandukanye birimo u Rwanda, birimo igihugu cy'u Burundi ndetse na Uganda n'ibindi bihugu bitandukanye ku isi, aho bahunze ubwicanyi bari batangiye gukorerwa nabo ba FDLR. Aba FDLR rero bakaba usibye kuba barateje ikibazo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bakomeje kugenda bagiteza no mu gihugu cy'u Rwanda, aho bagiye bagaye ibitero bitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda, ari nacyo u Rwanda ruhora ruvuga ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igomba kubanza igakemura ikibazo cya FDLR. Ngira ngo murabizi ko byamaze kumenyekana ndetse binazwi ko usibye Mobutu Sese Seko wari ufashe iyo FDLR, ubu ngubu noneho uyu Perezida Chilombo Tshisekedi nawe akaba ari kubafasha mu buryo budasubirwaho, yaba kubaha imyambaro, yaba kubaha amafaranga, ibiribwa, intwaro ndetse n'ibindi bitandukanye, ari nabyo bahera bavuga ko ari umugaba mukuru w'ingabo za FDLR. Ubwo ndavuga Tshisekedi Chilombo yakomeje rero kugenda ashyigikira FDLR, bikaba bimwe mu bibazo bikomeye cyane muri burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane ko aba FDLR bakomeza kugenda bica abo mu bwoko bw'Abatutsi ndetse n'abandi batandukanye b'abanyamurenge. Ngira ngo mwakomeje kugenda mubibona mu buryo bitandukanye, bafatanyije n'abamayimayi wazalendo ndetse na FARDC, tutibagiwe n'Abarundi. Ibintu rero birakomeye cyane. Eric Prince we yinjiye mu rugamba nk'ibisanzwe. Ni Pilot News TV, ndabakunda cyane.